Karbi Anglong Autonomous Council pen Perangkia Pan Insurance lapen lamet kabucia bang pubang pihak pan dihin kirap kipija putak isi mai padu. World Tourism Day Srimanta Sankardewa International Auditorium Kalakshetra Panjabari Guwahati along Alira Champion Katalondun. Dipur rong tiang arong asar te long biram inti katharapan titi ingkoran narke parnilo arong kithon dunji. Kardom Karbi Prime Tamalong Penili Samira Nitimungpi Nona Joikha Birotang Ton Pen. Karbi Anglong Autonomous Council pen Perangkia Pan Insurance lapen lamet kabucia bang pubang piatuma pan dihin kirap kepija pothak GT Troxiarni KAC Secretariat along isi mai padosi Mayalam the Ceparai Pon. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Cepahim Pupen GT Ingkora Troxiarni Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat along Birta Perangkia Pan Insurance lapen lamet kabucia abang pubang piatuma pan dihin kirap kepia pan isiamai ingnisi lam the Ceparai Pon. Maya long lam the kachingwai lapen kachiparaya teng Perangkia Pan Insurance kipi lapen lamet kabuce bo matuma phan lapen kalitang lamet kabuce abang pubang piatuma phanta dihin lak isi kirap jia phan alang ceparai. Komat Perangki lapen komat alamet puatum si council pen kipi laswa war saikilong jima laswa putha kilang cari pon jia phan isi apuna chakangwai ameta chengpon lo. Mayalong iya matum pen chenglok Principal Secretary Perangke aham phang pen borsing rongphar Prodip Nath lapen diganta teron atom setongdun. Department of Tourism Gov of Assam atum pen pater piponsi Srimanta Sankardewa International Auditorium Panjabari Guwahati along chiti ni phai ingkora Troxiarni World Tourism Day Alira Champion Katalondun. World Tourism Day Katalon amai along Alhisar Puaman pen Assam Minister of Tourism, Sport and Youth Welfare, Cultural Affairs and Power Bimar Bora Chetongdun. Lapen Alhiaman pen BTC CM Pramod Boro, Vice Chairman ATDC Limited Navadev Kalita, Chief Secretary Tourism etc. Rajiv Hussain, Directorate of Tourism Gov of Assam Madhismita Bhagwati, Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Terunatum pen Danglok, Ong Dung Abang Pubang Piatum Chetongdun pen World Tourism Day Katalon along RDP-dun. Lapenan Parta Laswa Hut Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Nirala Phangchopi, Secretary Tenson Ingti, Lapen Deputy Director of Tourism Mirjeng Ronghang Atom Chetongdun. Pini amai along akaprek a exhibition kapaklang ponasonsi Karbi Anglong Autonomous Council Tourism asai campaign setami cepaklang dun lapen Parta Karbi ake kan kilun hehu cepate dun. Karbi Anglong along non ang sose kijui kilang ahin kapaching thurjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron pen Minister of Tourism Bimor Bora Arideng Pinpura loipak pajurtekang. Lumbajang Youth Team atum pater piponsi Dipu Farmer Growth Center along Kecheng Siap Phong Lumbajang Youth Convention amai kapaman pona berta kat news sa hemalong berta nang pale. Lumbajong ahawar kapap hidun hupnai kidobarim vek a kithurmi ari soejang lokithek owekimi atum singromsi Elvin Timung aphan mei puar puk pekponlo. Lumbajong Youth Team amahang pathek pontang lulapen Kecheng si Lumbajong ahawar owekimi chingromate Youth Convention amai Dipu Farmer Growth Center along mei pedopon lapen LYT ame pu Elvin Timung kachari pon amai along Lumbajong asongja puatuma phan kachop hapon Alhisar po KSA ame pu Thang Sing Timung Dhon Sing Kramsa Jameson Ronghang Babu Sing Timung Jana Terang Kolom Kramsa lapen akaprek rong asaratam chetong donsi ing samjin adido jotpen mai patun pon. Abang so mai long di kacung di kang tung kilalo nang itu mah hema so mal pan kepacari bang itu ati kugri kepacari bang itu papuri te penang ana rong ya aloke hopet lo aban sai kavia joni ta thilo mune child marriage early marriage mukha dupe apor pepen pinan gitu po a future kwan si lindam nang ji ma kwan si pa phang nang ji ma pa phang nam identity hala bang itu jelang pa menam ji Pinan dori iso endi buhat kali apor ben afrang imi khang pan ci serap na lamati ipu jepang tang cepa mechut pamenang cepa mechut pulut pamelo pulutante lasi tum ki matha jakong da ji lasi non ke labangso alumojong awa cirai kom ji pulutante risoi jang tumang jakong ji har jangan po aleng isar tumang bidi sulinan tu jangan po.
Kidam tang pharo kresir kepra phok kepra sibo signifa ingkora ke thom arni Karbi Anglong District Council long de tapi Karbi Anglong Autonomous Council ningka toxic cap arta nang preng tanglo bonta piniarni anta lumbajong ahawar mijung tariadong along pharla langkaijan borlang pher lang soliet kang ararong bithi phang lumbajong langso disama number 2 dikoi terang jerop ingti manja dong thewang rakchom terang birik timung kram sahidi sarthe inghi ke hairong hang ke haibe sarthe pura chirat be joy sing teron paklang so ahawar ka chingthur ka bidera jok kisung ke boy katora hektik pensi chingtang nang bomla kate thera ka jin so tvc nang man lola si lumbajong ahawar kisung pen kate pajok jila pen kang tingku katowar ka pathe ang pon hek jia phan akemang pensi lumbajong youth team amhang pathek ponlo lumbajong ahawar kapaching thur mate Karbi Anglong Autonomous Council atum phan ano kapache den jia phan isi kar jap thip aphan si labang so asong par jap ponlo la pen lumbajong ahawar phan kilang kapang khria puthak arsik jit pen chingwa chingsai pon pado Batay-batay lo mane lumajong amen and more pa na bangke kapre-prek committee bangke padoon nang nilo atela dak youth team long steme kapre-prek asong tum steme na dak doktor na pasi nang tumihin pen steme nang chirum dunang ko bangke ini tum patay ini thom lo apor ki people alang tum dak along kam long ang hoy ki pek bonji phan bon steme alang tum mang piniani ta bang grat bang kala ke ini tum steme thot akoi tum kacing ada mang tu pontunan kok bola bangke. Tiada lo nyong si tak itum lo majong kalau ke kapital Karbi Anglong kita ke ahempi lo. Tapi ahempi lo bang jong si ni tum hala an lason si ni tum tak kacing tur kilong nunde lang bote 26 konstituensi bang la bangke. Lakan je kawidat ke hapu tak awidat pumang sila ke ni tum tak mathapo. Tum tak aso kesu mangke ni tum cicini nang kok lo cicak nang kok lo. Bote ni tum mana park awet barin tum ko an si kesu tak itu man jal bang itu man cini dun tu lo tani tumang pe ni tum an awe yong si cithan nang bom lang bote ko pisi kacing tuang te dak dula wala bang la bang so kisung bang cithan nang dok poji apolo stame tum pini ani an tame ne tum lana kisum kaci than nang ko bang ke itum han political party tum nang kilang ki pang kreve a jok si pini se mene tum na sona committee bang mang patek panang ko li othai mene to ni tum lo majong la rural area lo tum mang ke lag bang tum sabta cetherong lela apa BJP tum ko an lanon BJP government tum kido pane BJP ane kisor sa pula mali tame non rolling government tum mang ke kapre abang tum pudam de he tame itum la rural area bang ke tum han ke development ta avedalo pen sob ka ta avedalo e pen tum ke thanga kacing thu no the ponong le ning ka ma tha pon ave ngothe ni tum bang ke ni tum nge kai ta kichok che phan pate tum oppose po halaso party phan tum ki support halaso party phan tum oppose pula so lamang ke ave ni tum bang ke mothai ni tum phan nang kilang ki pang kreve a joksi inut bahini kerenge bang ke chok chide pasi rat apen itum asyang tong kecipat thei paji pansi laso message ki pale pansi la bang so kumti bang pen lapu do thulang lang mili nitum lumbajong along atok anuk kadok kawe kido ana riso ijang tum chingrum petri non nitum bangela so committee bang amang pathek pon West Karbi Anglong Jinthang constituency ka parlo long elobui arata phanlo ker MSC mate EM Prodip rong pia hin pen council works asa hempen sikalak nar ke panong sikikim kirang patang pi pen bhom kurani lasto a community hor ponsi hadak arata phan ka hodai pona berta pherang ke jasoni hi pen berta nang pale long elobui arata to mai kidojia dem community hor ka bidera jok kidam tang arni penang ana kisung dolong bonsita non pen kila posona kerap nang ki pipona jok long elobui arata tum aningarong TPC EM Prodip rong pia phan ka jarok bajarlo anpar takurwang thusita me tim Karbi Anglong ke ja pon si EM tuliram rong hanga phanta rata tum pen bajar pon hala puchin thong videsi chairman arideng pensita me long elobui senar arong arat kardom karkli me sena hem ke nang sot pu matha pon si rong ker set seta me ingpu pon thu na foto na lang cholo Lasto kang puamaya long Jinthong BJP Mandal Committee ame Phu Joy Singh Bongrum Jinthong BJP Kisan Morcha ame Phu Robison Tiso Mohila Morcha anparta BJP Local Committee atom chitong dun pen kang puamai me sen pen pachun po कभी रात में चिंकी के थाम बंसी ने तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे लो 68 किलोमीटर के तो चिंता हुआ के तो वाट की लो ini tu batim Karbi Anglong Bangka Karipon CM Tuliram Hang
Apan Jakob karena pidulur ke itu problem intensif itu homosi som ready do bom. Malam soporapan bir tamu Intonex na. Nang itum hemalong office matemuralong security kibi ponjia phan kiridoma. Jong si do pulutang te non penke mathanang nilo. Karbi Security Service Private Limited along nang itum humrek no. Nang itum ladak security bodyguard driver housekeeping technician electrician pendanglok asan a service tame long poniki. Lasi apor panahok hepin pen humrek no. Karbi Security Service Private Limited Difu TV Center Karbi Anglong Assam. Nani tum kachini letho jiaphan Bimol Kling MD 9390632433 lapen Samsung rong PVIP 9365931810 along humrek no. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield. Want to get your Royal Enfield at home but not sure where to find a perfect dealer? Well, Isan Motors authorized dealer now at Ronkelan near Don Bosco School, Difu 782460 Assam, where you will find dealer that you can trust. Also, you can visit a branch now at Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road, NH39 Chandrapur Bukazan 782480 Karbi Anglong Assam. For on sale, call 7896169021. Of service, you can call 7896169017. So hurry, get your own roll and Chora loh pok cukor jin tan nang na. Igar koi bong manai wang serak thane pok cukor ong. Kopi po na bong. Pipo lote. Igar koi ni pok cukor elo ti men do nang nam bidam thani chicha kon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pok cukor do nang pidun tha. Lada ketok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nang litum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahen lo Alon Medical Store, Ijeng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humring non. Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humring tame. Dihena mopit puthat bir talong wangthulong. Difu rong tiang arong asarte mati Difu Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited amepu longbiram inti kathara phan chiti inkoranar kepani arong thondun popusi nile tumalong birtanang pale. Longbiram ingti kathar alangli inut Difu rong tiang arong amikar chot kali. Alangli lamet lamchong jutang jubat anparta lamarjan aphan anikidok abangphu. Kathar asang ho alangli Karbi lamarjan woso bipo seranglong rit angtong hehuyalong chiparjan donpen lamarjan aphan anikidok asimbon paklang tekanglo. Alangli penang anazir kiding ki suajok chiti ingko rapho aning weajo prehinia chiti mapor malom arong chiwoi juilo. Alangli arong kachiwoya hut achor matewat lakha troksi a commissioner Mira Pisopi ostomar pinsolo bang phola pen he misirong siami karaphan monduk atalo along otekanglo. Alangli arong kachiwoya hut arta troknar kepra sirkep an do. Inut Karbi jutang aphan kaching hontek abang phuka thara sangho arong kachiwoya putha Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang lapen ari sangho atom aning monduk GPC lamet po kathara karjong chom rong me mon sampen kidulong ji aphan arna meherjume hang pirenti. West Karbi Anglong Jinthang constituency kapalo rongjang phong along kido Jinthong Lamps Chiti Niphai Inkora pho ani annual general meeting ka pidopona berta phrangke pirata nipen berta nang pale. Jinthong Lamps ame phulong singkro pen kachipa hempu pon amai along kongchun bangdar sing hanse pen department pen kilang chari mate observer atoma phandeng ponsi mayalong kachipa chinia sai padopon. Observer atom laki West Karbi Anglong Cooperative Inspector Sukur Singh Terang
CM Teron lapen Samson Taro atum henlo Ningkan ise ka farman ke claim kedam sang kilong lapen kapeda man parta kopi piasai si lamps pen ke claim kedam asai rat ang nu kong chun bang pen paklang po Report paklang det pen rara tuma phan konat ne ke kengki lapen ke chok cha dem kapakeng rapet ji lapen lam ke jai dun jia phan rara tuma phan apor pipon la puson si chin thong lamps pen ke claim kedam la ke inglong aret katiki koson si thermit lapen long hong kapang reng lapen lokacharya hemsar singh bongro memorial english academy kedam tang suri hinira kripli pen non puanta lamps pen si kelang charia sai claim pon bomlang Lason thak si thermit ke pen penang anale doji puma thadam si jiri cap so se thermit ke asai padopon pusi kong chun bang pen than pachini pon Pinya berta bang lapan si kang ton iklok domi thami kurang thu